Dan dalam hadis Nabi tu kan, ad-dinu yusrun, agama tu mudah, agama tu cukup mudah. Tak banyak pun ya kita kena belajar sebenarnya dalam agama tu. Hanya 3 cabai ilmu sahaja: akidah, fiqh dan tasawuf. Nah, akidah asas-asas ilmu fiqh. Gapo paling mustahak dalam ilmu fiqh tu? Semaya lah, semaya. Kita nak pergi, kita kena pergi haji baru kita belajar bab haji. Lepas kita selesai balik haji, balik umrah, kita tak ingat langsung dah bab haji umrah tu, tak ada masalah. Bab kita pergi dah selesai dah, kita nak lupa ke semua ilmu bab haji umrah, tak ada masalah. Sebab selesai dah. Kita puasa bulan Ramadan sebulan, sebelum puasa kita ngaji molek bab puasa sebulan, lepas tu raya. Lepas raya tu kita tak cara, tak buka dah bab puasa tu, tak aja cara, nota-nota kita simpan, tak ingat dah bab puasa, tak ada masalah. Sebab puasa habis dah, nanti tahun depan pula baru kita buka pula bab puasa. Hanya ibadat yang kita kena buat setiap hari tu ibadat semaya. So tu ya, ibadat semaya. Semaya tu ya yang kita ngaji molek. Dia tu hanya 13 rukun semaya tu. 17 rakaat semaya wajib sehari, 17 rakaat. Setiap rakaat tu rukun dia serupa ya. Baca tehor, rokok, sujud serupa ya. Mudah ya agama tu. Tak banyak pun kita kena ngaji. Lainlah kalau setiap rakaat tu cara semaya lain. Seksa kita gitu. Rakaat pertama cara semaya dia kena diri baca tehor. Rakaat kedua baca Fatihah kena selo. Rakaat ketiga kena belunju. Rakaat keempat kena mana ikutlah nopak ke gano ke. Tu maya zahu. Kalau maya asal lagu lain pula. Rakaat pertama kena duduk, rakaat kedua kena diri. Tak pening gitu. Tapi dah agama tidak gitu. Cara semaya tu serupa ya. Tiap-tiap rakaat. Berapa rukunnya? 13 rukun ya. Tak banyak pun. Kita kena belajar bab semaya. Mudah agama tu mudah. Nah, sikit lah yang kita kena belajar tu sikit lah. Tiba-tiba tak belajar juga. Itu masalah. Masalah situ. Tak belajar juga.